Ang buhang bulhala la panamo ne miri hokaritu, mai kataronga na pulong ne miri welingu lahura tu matua, kalohi kawudu tailu, landalar hau lupataka landalaru hombul hau. Na tema na wini bidi. Ang buhang bulhala la panamo ne miri hokaritu, tapamalangu nye miri patapahamburu beli, la pamaringu eti, la kanal YouTube YKB GKI TV. Ang batarongo ya na pulungo laludo na. Tapatinginya welingo lahura tumatua na pulungo na kawuku lawasiat. Na pulungo na parongo na welingo lahura tumatua kalohe kawudu tailu landalar hau lupataka landalar hombul hau. Ango na pulungo na mapaihikungo tarongo ya welingo la kalohe kawudu tailu landalar hau bawana nalim nyimi mbak dan papaluri karya uke angu karit ya duya maiwa ke pamukarum pangalanja damaninja la awak la pangiana ikaritu bana pareta danyi ala ang buhang bulhala la penamu ne merihu karitu wini jaya nama halanga tu, nama irungan di na andaluri. Hamanai na wini rama. Na wini rama, ya mayaka nama papeku, nama njadi kapinga turama. Nama luandaya na haatu tau da laparama. Na tau harani. Matawaka na palaku ya na hori tau harani. Da iya ya, panapalaku ya na hori lapinu tanayian lahura tumatua welingu lakalohi wanai Paulus na tau harani ya mayaka na mapawaile karitu ya duya na tau bidi yehu karitu mbada meti hinahili hadang ubeli ya duya nu pameti ha da itirungu pinutana na matitiru ya nabikimu lapan jurap, lapa itirum, lapa mataruya nama akad, dangu nama pamalabu. Matawa kata palaku ya naluri halanga tu luri bidi. Kapekuan nanda tau, ya mayana na tau nama luri bidi. Tapatanda wanya na tau nama luri bidi. Ya duyaka panapamuka rungu, rukung pangalanja dama ninja la awang. Ya duya pa ihikungu naluri ruku na la awang. Pa ninja pala pinutana yana. Ya kata palaku ya naluri induandani. Datuna nu anahori na toharan. Hamatuna na tau na maninya la pinutana yana. Daningu aparakana. Ruku na meti angu banahanang ubeli karitu. Tununuduka na tau bidingu na palaku ya rukuna na winibid. Nda paluri apa malabong apa. Ninya kanaluri panamu. Nda pambeni anga apa. Matawa kanyimi kay maliknya. Lapino tanayana dangu makatau harani mapalaku ya naluri na. Rukuna banakikunya na pabuku etina. Nahu matawa katanjadi toharani mapalaku ya napulung kana ita tatau la pinutana yan data kikung anga a laluri pinutana toharani mata kata luri rukuna patau karenjata toharani tapalaku ya naluri bi tapamarangga pambuhang kata malinyang mata kay pamukaru pangalan jada maninja la awang luri tu ya nuduka napapalaku pangadangwa toharani rukuna panapa itanya na luri hori wini harani la pinutan may tahamaya domiri meninggal awang majam
Marongo ya kana pulungu na matawa kama palaku ya laluri. Amanjadi tau maningga malaka unggul mukaritu batau biding. Uang kama kanyuru nama tutur kaparu kama laluri ma. Amin. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.